umugoroba tugire neza abana nabo tukabwira kuri yabo. Mbega Aimable ninde n'umuntu ki? Amazina nitwa Aimable Itungisha. Yego. Ndi umupapa w'abana 4. Tuye hano muri Washington State. None mwoshaka kutubwira mbega Aimable igikorwa no munsi cyabaye cyari giki, habaye iki, mushaka kubwira abantu bari baradukurikirana batabikurikiranye batari bahari? Uyu munsi twari twaje twitabiriye ibikorwa bya Psycho, ndetse turi muri bamwe bari babiyoboye cyangwa se nabawe na ba MC babyo ko ubuyobozi bwabo bari badusabye kubikora. Rero bari bafite presentation cyangwa se bashaka kubwira abaturage ba Siyaro ibikorwa bya organisation y'ubugiraneza bakora mu gihugu cya Congo. Ubu twari twabyitabiriye kugira ngo abaturage babitumenyeshe tumenye ibyo ari byo, ndetse n'ubasha kugira umutima w'impuhwe kizo babanje kugira ibo igihe batangije organisation abashe guhagurukana nabo dufatikanye mu gushigikira ibikorwa byayo. Murakoze cyane. Mbega mwoshaka kutubwira iri shirahamwe mwebwe mwarimenye ryari? Iri shirahamwe nsanzwe ndizi kuko bamwe mu bari gize rino shirahamwe ni inshuti zanje dukunze gusangira amakuru kenshi y'ibintu bitandukanye. Bararinsangije babwira amakuru yabyo, ndabishima cyane ndetse ndanabishigikira. Ariko kandi ni nongera kubona ibikorwa byabo bagenda bakora ku macano ya YouTube atandukanye, nagiye mbikurikirana aho hose, nagiye menya ibikorwa byabo n'ibyo bakora. Ego none nigiki mwarimenye umaze kurimenya, mwoshaka kutubwira kandi mu majambo arambuye mwarimenyeho iki kazi? Nyuma yo kurimenya ndibwiwe na ba nyiri shirahamwe, nyuma yabwo nanone namenye ibikorwa byabyo, mbonye ku ibikorwa bakora mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, aho bafashaga abana bari bafite imirire mibi kugira ngo babashe kurwanya iyo mirire bakoresheje uburyo bw'amata, amasosoma n'ibindi bintu bitandukanye, ndetse n'abakuze. Icyo gihe twarebye ibikorwa byabo bakoraga, tumenya ibikorwa bakora, turabishima. Nyuma yabwo nanone akarere ka Gahororo kamaze gusenyuka ndetse na Rurambo, twagumye gukurikirana ibikorwa byabo, igihe batangaga ibiryo, igihe batanze amamatora, igihe bafasha abana, byose twagiye tubikurikirana. Ni ukuvuga ngo ni ibikorwa byinshi bakora tuzi kandi biri ku macano, n'undi wese wakenera kubireba waje ku Murage TV wabihasanga kuko niho bakunze gukorera cyane. Mugende kuri Umurage TV mukore subscribe, like, share na comment, naho nyene mukurikirane ibikorwa byaho. Barerekana cyane ivyerekanye n'uyu muhango twari turimo uno munsi. Hama nashaka ndakubaza mbega uno munsi ko ari we wari MC, mbega wabonye abantu bavyakiriye gute ibikorwa by'uno munsi? Ibikorwa by'uno munsi abantu babyakiriye neza, usibye kandi ko harimo n'agahinda kuko abantu bongeye kumva amakuru y'ibibera iwacu, uburyo abana bazahajwe n'imirire mibi, abana bicaye batarimo baja ku masomo. Kari agahinda, ariko kandi mu rundi ruhande rwari ibyishimo kubona abantu bahagurutse kugira ngo batabare abo bana babashe kuja mu mashuri bige, ndetse n'ababuze ibiryo babashe kubibona. Iyo rero mu gihe cyo gufasha abantu babyakiriye neza cyane kandi bakoranye umutima w'urukundo n'ishaka, bari babyakiriye neza. Ariko kandi mu gihe twabwirwa amakuru iyo tubirebye bitutera agahinda kenshi.
murakoze cyane. Mbega n'ubuhe butumwa washobora guhereza abantu batageze hano baba diaspora bavuye mu gihugu ca Congo bakaza ino, n'ubuhe butumwa washobora kubahereza abo bantu batashoboye kuhaba kazi? Ndabizi kuko umwanya twabaye muri iyi event ni umwanya muto cyane wangana n'amasaha 2, bivuze ngo abantu bose ntabwo bashobora kuhabonekera rimwe, ariko ntabwo ibikorwa bya organization byo birakomeje, bikorwa umunsi ku munsi. Ni ukuvuga ngo n'utabashe kuba ahangaha yabajoyininga yabakurikirana yafasha umunsi ku munsi. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibikorwa yari event y'amasaha 2, ariko ibikorwa bya organization ni umunsi ku munsi, n'umwaka uza n'undi izabiha ikora. Rero ntagire ucika intege kuko atabaye aha cyangwa ngo byabaye ntibyamureba, ahubwo abikurikirane nawe nimba kwifatikanya nabo azabagane, ntabwo yigize acikwa none kuko ibikorwa birakomeje. Murakoze cyane. Mbega n'igiki washobora guhereza ubutumwa abana bariko baradukurikirana bahariya aye, nubwo bashobora kuba ata telefone bafise ariko ubutumwa burabageraho? Ni igiki washobora kuhereza ubutumwa wohereza impunzi ziriko ziradukurikirana ziri hariya muri Congo? Turabanza tubaheze Paul ku bibazo bahuye nabyo byinshi, bihangane bakomere, ariko ndabizi kuko benshi bamenye Imana bafite kwizera ntibacitse intege. Icyongeyeho hari umugani baza baca ngo kuremba ntabwo ariko gupfa. Nubwo basa nabugarijwe n'ibibazo bitandukanye, bareba hirya no hino bakabura igisubizo, nibakomeze bizera Imana, kandi natwe tubabwiye kuko turi kumwe nabo umunsi ku munsi. Mubyo tuzashobora tuzabana nabo, abana baziga, ababuze ibiryo bazarya, n'abari hanze baracyabona amazu. Be gucika intege nubwo ibibazo bibagose, turabizi kuko hari Imana niyo dushira imbere, ariko kandi natwe nk'abakomoka imurenge turi kumwe nabo umunsi ku munsi kuzageza bongeye gutura bakagarura ibyabo byose. Murakoze cyane. Nagomba musezera abantu bose badukurikiranye hano kuri Impact 1 TV. Murakoze namwe, turabashimiye abaduteze amatwi n'abazakurikirana kino kiganiro nyuma, ndetse n'ubuyobozi bwa Saiko n'abamambure bose. Turabashimiye cyane ku cyizere batugiriye bakaduheza umwanya kugira ngo tubashe kuyobora kino gikorwa. Turi kumwe namwe, n'undi munsi muzatwiyambaza tuzongera tubitabe. Murakoze nawe. Hello abakozi ba Impact 1 TV, twongeye kubaramutsa kandi no munsi dufite umutumirwa wacu muramubona, n'ubwa mbere aje hano kuri Impact 1 TV. Nagomba ndamuhe ikaze. Yaje mu gikorwa twari dufise event ya CYCO. Murahawe ikaze. Mbega mushaka kutubwira mwitwa bande? Murakoze cyane. Amazina ni Espoir Ndanyuzwe. Mbega muri Saiko muba mukora iki, mujejwe iki? Murakoze. Muri Saiko ndi umunyamabanga wa Saiko. Niko kazi. Nagomba ndababaze, mbega ku rubyiruko urabona hari icyizere abantu bafite cyangwa urubyiruko rufite c'ahazaza ku rubyiruko rw'imurenge? Yego icyizere ntabwo cyabura. Icyizere cy'igihe cyose gihoraho kuko Imana niyo igena, ntabwo abantu aribo bagena. Nubwo twaba turi guca muri ibibazo bigoye, ariko Imana niyo umurinzi kandi turi ku ruhande rwacu. So rero icyizere yego kirahari cyane, kandi natwe turumva ko dufite umuhate kugira ngo tuzagire uruhare muri icyo cyizere cyacu kizaza tugira natwe icyo twufasha. Rero niyo mpamvu uno munsi bateguye kino gikorwa. Murakoze cyane. None n'ubwahe butumwa wahereza abasore, abantu bakiri batoya bava mu gihugu ca Congo, canke bavuye muri Congo bari hano, utange n'ubutumwa bw'urwaruka ruri hariya? Mbega n'igiki ushobora kubahereza bari mu nkambi atavyizigiro bafite kuno mwanya? Yego, reka ntangire ku bari hano. So abari hano rero twebwe twagira ubuntu kuba turi hano. So ni ngombwa rero dufate ubuntu twagira tugire icyo tubarisha. So kandi gukora ntabwo bisaba kuba tuza amamiliyoni menshi kugira icyo tuba. So natwe twagutse so kwagura ubutunzi bwinshi tuba tuzana
kurusha abandi. Icyo wakora cyose yaba idolari rimwe yaba 10 turabizi hakurya twese twavuye izo faranga zigira umumaro uko zingana zose idolari kuri kose bizari so rero gukora no gukora nyine duke twishe uko ushobojwe kandi twumva kuko ni ibyacu turi gukorera n'abacu kandi n'ejo hazaza hacu na wenda n'umuvandimwe wawe n'inshuti yawe n'umuntu wakera nyine muzagira wariyo ni ukubihanganisha turi kumwe nabo kandi tubafite ku mutima niyo mpamvu nyine turi gukora neza bagume bihangane kandi Imana neza murakoze cyane mbega ni igiki ushobora kubwira abantu badukurikiranye buno bwajya murahawe ikaze rega abadukurikiranye nabaza mbashimire kuba baje bakaba baduha n'umwanya tukaba tugeze aka kanya badukurikira rero mwakoze cyane mwakoze gukurikirana icyo nababwira kindi iyi ni channel nziza ikora nziza nabashishikariza gukora subscribe gusharinga no gukanda notification kazogera kuko bituma ubona izindi video nziza zizaza kandi ndabizi ko muyikunda muri benshi so rero turabashimiye cyane murakoze cyane bari bahugugisha Hello abakunzi ba Info1 TV turongeye kugaruka ubugira kandi uno musi turi kumwe kandi n'umukozi w'Imana muramuzi yitwa Ntwari Bisetsa araza kutwibwira neza mu magambo arambuye tumumenye abantu batari bamuzi bamumenye abatari bwamubone bamwumve arashaka kutwibwira mbega mwashobora kutubwira amazina yanyu murakoze urakoze cyane Nelly kuduha ikaze kuri Info1 TV ijambo rya mbere ndagushimira ku bwitange n'ibikorwa ukomeje gukora umurava mu by'ukuri hari umuntu uzikora ibintu ukabona arimo arajijinganya ariko uburyo ukora biranyinspayiringa kandi byinsipayiringa urubyiruko b'abana n'abakobwa nkuko wari ubivuze amazina yanjye nayo ngayo nitwa Bisetsa Ntwari ndi umupapa ndubatse mfite umudamu n'abana ndi umukozi w'Imana kuko abivuze ikiruta byose ndi umwana w'Imana kandi Yesu yarancunguye so nkaba mpagarariye rero ishyirahamwe CYCO Child and Youth Care Organization ni umuryango udaharanira inyungu umuryango ukora ibikorwa by'ubugiraneza byo gufasha kwita ku bantu bari mu bibazo uko wagiye bivuga umukozi w'Imana koko Imana yampamagariye kuyikorera muri ubwo buryo rero muracari bato abantu bakubaza ko mukira abajene nyine ariko muracari abajene yego none shaka ndababaze mbega ko batubwiye ko ari wowe uyoboye CYCO uwo muryango wo gufasha aba youth ndetse n'abana mwoshaka kutubwira mbega icyo gikorwa mwaciyumviriye gute kugira ngo mwivuge ati ndahagurutse numva ashaka gukora kino gikorwa murahabukaza yego nkuko twanabivuze hariya mu gikorwa nkuko mwabikurikiranye mu by'ukuri twakuriye muri Congo niho twavukiye niho twakuriye burya iyo wavukiye ahantu ukanahakurira ni wowe umenya ibibura n'ibikenewe motivation cyangwa se impamvu nyamukuru yatumye dutekereza gushinga uyu muryango ni ibibazo ni challenge twagiye ducamo twakuriye mu bibazo bitandukanye nk'urubyiruko tugenda tubona ibyo tutakagombye kuba ibyo twakagombye kuba twarabonye ntitwabibonye rero niyo mpamvu natwe twifuje yuko ibyo twebwe tutabonye turi abana cyangwa turi urubyiruko ntabwo twakwemera ko generation izaza idukurikiye ko nayo igomba kuba muri bene ubwo buzima niyo mpamvu twaba inspired Imana idushishikarije kugira ikintu twakora tumaze kugera muri ibi bihugu biteye imbere tumva ko hari ikintu tugomba gukora gishobora guhindurira bariya abana rura rubyiruko cyangwa se urwaruka nk'uko mubivuga batagomba kubaho nk'uko njyewe nabayeho niba naragendaga ku ishuri ibirometero 5 uri umwana wavuka muri iki kinyejana ntabwo agomba kugenda nimba njyewe igihe nigaga wenda ntarabonaga minervare umwana w'iki gihe ntabwo agomba kubura minervare nimba nararyaga nabi icyo gihe si ngo uyu mwana wa none ntabwo agomba kurya nabi izo ni ingero ndi gutanga ariko
motivation yavuye ku buzima twagiye tubamo na challenge nyinshi urubyiruko rwacu cyane rugenda ruhura nabwo muri Congo. Muri Congo usanga urubyiruko nta cyizere cy'ejo hazaza baba bafite, nta kazi, ndetse ugasanga n'imirire ni mibi, bidatewe n'uko iyo mirire itaboneka cyangwa n'ako kazi kataboneka, ariko kubera igihugu uburyo giteye, guverinoma tibasha gukereya ama opportunity ku rubyiruko. So ariko twebwe rero nk'abantu b'imvukire za hariya tumaze kugera muri bihugu, ni twe dushobora kurema ayo ma opportunity mu gihe leta itabasha kurema ayo ma opportunity. Rero CYCO cyangwa se Child and Youth Care ifite intego nyinshi. Zimwe muri izo ntego zikomeye ni ukuzarema ama opportunity cyane cyane tubanda ku rubyiruko, kuko urubyiruko nibwo rugenda ruhura n'imbogamizi, rugenda ruhura n'intambara. Nushaka kwica akoresha urubyiruko, ushaka guhungabanya umutekano akoresha urubyiruko, ushaka kugarura umutekano, umuntu wese ushaka kugera ku nyungu ziwe vuba akoresha urubyiruko. Ariko rero twebwe ntabwo dushaka kumanipira abana cyangwa se urubyiruko, twebwe turashaka gufasha kubamotiva mu mpano zabo bafite, mu bwenge bafite, mu bushobozi bubarimo, bazabashe kubukoresha, babashe kwigeza ku cyo bashaka kugeraho. Murakoze cyane. Iki ni igikorwa cyiza kandi gikomeye cyane muri ko murakora hano muri kiriya gihugu cya Congo, ndetse no ku muryango wose w'umuntu wese ava muri Congo. Ni ukuri Imana ibaha umugisha cyane. Mbega nashaka kubabaza, mbega uwo muryango watanguye ryari, mwatanguye ryari? Yego, umuryango watangiye 2017 nk'uko nabivuze, watangijwe nanjye n'abandi batari hano bari muri Congo, kandi nibo bakora imirimo ya buri munsi kuri tele. Twafatikanyije tugira uwo mutwaro, turabiganiraho, turabihuza, so abo ngabo nibo turi kumwe nabo. Murakoze cyane. Mbega mwoshaka kutubwira ni igiki kweri ki mwateguye iyi event y'uno munsi? Ni kubera iki? Ni kuyaha intumbero? Mwashobora gutuma ko abantu baraza muragira ama publicité? Ni kubera iki? Tudabora reka mbanze nshimire Empower TV ko yaradufashije mu gupresenta cyangwa se mu gutumira abantu. Mu by'ukuri Imana iguha umugisha, ni contribution ikomeye mwatanze. Impamvu twateguye iki gikorwa uyu munsi, intumbero yacu ni ukugira ngo dukure abantu mu rujijo. Mu by'ukuri abantu ntibari bazi ibyo dukora, twari tugize imyaka tubikora, ariko harimo abantu benshi batabizi, n'ababyumva wenda bakabisobanukirwa igice, bamwe bakabiconfusinga n'ibindi cyangwa se bakabyitiranya n'ibindi bikorwa. Hari bamwe bambwira ngo natangiye icyama cya politike kandi ntabwo ari byo. So ariko twashatse ko uyu munsi tubasha gukora iyi event, dupresent ibikorwa dukora, bamenye abo turi bo, bamenye ndetse n'abandi basanzwe badutera inkunga, bamenye ibyo bakoze, babone feedback se cyangwa igisubizo n'imbuto zavuye mu byo bagiye bakora. Ndagira ngo mwabibonye ku ma video, wenda namwe turaza kuyabaheza kugira ngo muje kuyauploadingaho, cyangwa nubwo mutanayabona ariko ari ku Murage TV amenshi bagiye babona ibikorwa twagiye dukora. So abantu benshi babyishimiye, babyakiriye neza, mbese benshi bavuye mu rujijo. Murakoze cyane. Mbega Umurage TV, mwoshaka kutubwira gato ku Murage TV, ni umwe muri mwebwe mukorana canke bimeze gute? Ni ikinyamakuru nka Empower TV. Ni umunyamakuru wakomeje kudufasha cyane kuva twatangira ibikorwa. Mu by'ukuri ndanamushimira, reka tuvugana kuri za kamera. Yitwa Ozer Humuriza, niwe CEO wayo, ariko yaradufashije cyane, n'abakozi bakorana nawe bari mu Minembwe bari kubwegera igihe twohereje inkunga, bari bahari, babasha nyine kudufasha kumurika ibikorwa byacu. N'impamvu twifashisha ibinyamakuru kugira ngo twigaragaze, ahubwo ni ugushaka twinspiring abandi cyangwa kuko twagiye tubona imbuto zabyo. Hari abantu benshi bajyaga badutelefona babikuye ahangaha kuri za YouTube, bakatubwira wow, ibyo mukora ni byiza, ngiwe umusanzu wacu, bakadushigikira. Mu by'ukuri ni ikintu tutasuzugura, tutanatesha agaciro.
imana ibaha umugisha mbega ko ni igiki mushobora kubwira abantu batashoboye kuboneka muri uno mwanya batashoboye kuza hano muri events mushobora kubabwira iki umuntu utaje ntibivuze ngo ibintu byamugeraho ubu nyine turi muri digital world cyangwa se turi mu gihe turi mu isi ya tekinoloji ibintu byose byaregeranye umuntu utaje si uko yasuzuguye se cyangwa se uko yanegirije ibyo dukora ahubwo ashobora kuba yabugize imbogamizi ariko nubwo ataje ndabizi ko bino bintu biri bumugereho so umuntu utaje rero ntabwo ugomba kuba limite y'uko utaje muri event ikibazo si ukuza muri event ahubwo ikibazo nicyo dushishikariza abantu ni ukugira umutima compassion heart cyangwa uyu mutima w'impuhwe kuko ibyo dukora ntabwo tuba tubikorera imiryango yacu personnel cyangwa twebwe ubwacu twiteza imbere no ko turasabira abandi ko turavuga akarengane n'akababaro k'abandi bantu bari hariya muri Plaine de la Ruzizi n'abandi bari mu Minembwe n'abandi bari ku misozi itandukanye badafite icyo kurya uyu munsi wa none aba nabwira abantu bose haba waba uri hose nimba nta muntu uri kukwirukankaho ukaba ubasha kurya duke wabonye ugaturira mu mahoro nje nagusaba ngo utekereze yuko hari abandi bari mu bibazo bari ahantu iwe noneho niyo nabibonye ntabiriya mu mahoro bari kumwirukanka avuga ati nibuca nibwira ntibuca ariko tubasengere tunabafashe mu buryo materiel ubundi butumwa bwa nyuma ndangirizaho nkunda kuvuga kandi nanabivuze twebwe abirabura twumva yuko abazungu aribo baterankunga aribo babayere nta mubayere ukuruta nta mubayere unuta mu by'ukuri birashimishije kuko ni twebwe twumva ikintu navuga gishimishije ni uko ni twebwe twumva cyane ububabare bw'abariya abantu kuruta abazungu twebwe twabibayemo ni ahantu tuzi turabyumva cyane twakira amatelefone buri munsi so umuntu wese wumva uru rurimi n'utarwumva ariko utekereza kuba yagira icyo yakora azagikore rwose kugira ngo dufashe bariya abantu kuko barashonje tekereza iyo wowe kuramena ibiryo abandi ko barabura birababaje biteye n'agahinda jewe nibyo bintu byanatumye cyane ntegereza ino event ngo mbwira abantu akababaro k'abantu bari hariya murakoze cyane nashaka ndabasaba kugira ngo mutange akanimero ka telefone hari umuntu ashobora kuba ariko aradukurikirana mu bihugu bitandukanye aba diaspora batandukanye bashobora kuba bavuga ati natwe twakozwe ku mutima n'abo bana kuko nabonye ari abantu abana bakiri bato batazi ibintu ingene iyo bija niyo biva bavutse gutyo rero ugasanga bariko bahuye n'ibibazo by'intambara bagoma bahunga ntibazi impamvu bahunga bakeneye kwiga bakeneye kugira kazoza keza nabo nashaka kugira ngo mubahereze nimero ya telefone umuntu akeneye kugira ikintu akontribura muri CYCO azoshobore kumenya mbega uburyo aronse ubufasha afise yoshobora kugohereza gute ushobora kuba uri umurundi ushobora kuba uri umunyarwanda ushobora kuba uri umukongomani ushobora kuba uri umuntu yumva kino kirimi aho uri hose urahawe ikaze kugira ngo ushobore gufasha muri uno muryango kandi nawe Imana izoguhezagira kandi izoguha umugisha kandi ikindi naco nashaka kuvuga cyane nyuma nuko abarundi namwe canke abandi bantu bo mu yandi nation mubirebereho ukungene aba bantu bagiye hamwe abantu bose baraja hamwe bavuga ati kadufashe hariya hantu murahawe ikaze mutange ako kanimero urakoze cyane Nelly mbere ko ntanga nimero uranakoze kubaza icyo kibazo kuko nanje nagomba kubivuga nimero yanje ni 206-304-2345 usibye ko turi buze kuguheza nimero uzuploading kuri YouTube channel zacu n'umuntu ushinzwe kuko nje ntandi umuyobozi ariko ntabwo ari je ushinzwe kwakira inkunga ariko nanone ikibazo icyo ari cyo cyose wagira turaguheza email kugira ngo bazaba batwandikiraho n'uburyo twakoriyanta uburyo watanga ubufasha niba uri mu Rwanda uri mu Burundi uri muri Canada uri Buraya igihugu cyose waba urimo turaguheza turatanga user link cyangwa se
information zacu uzaploadinge kuri YouTube channel kugira ngo buri wese azabashe kurikinga bariya bantu. mushaka gusubiramo Nimero yanje ni 2 0 6 3 0 4 2 3 4 5. nagarutse twari tugiye gukora ibiharuro We were going to do the math and the calculation. mu mibare bari baduhaye bafashe n'abana 60 muri uyu mwaka. Out of the numbers that we have of 60 children that we none adopted this year, none nabo babashe kwishyurira abana 60. and today we are able also to have 60